Aho just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho ariko ababaje cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rwamagana umwana yicanwe ubunyamaswa, uwabikoze acikana umutwe. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabyiza ukanze subscribe yo kamanuka gato kakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ikuwundi. Ikaze inzego ndetse n'abaturage mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana bari gushakisha ukekwaho kwica umwana warugiye kuvoma na bagenzi be, agatemwa n'umuntu utaramenyekana agatwara umutwe we. Ubu bugizi bwa nabi bwabaye ejo ku wa gatatu tariki ya 16 Ugushyingo 2022 ubwo abana barindwi bari bavuye kuvoma kuriba riri mu mudugudu wa Nyakabungo mu kagari ka Bwisanga mu murenge wa Gishari, bagasanga hari umuntu wabateze. Amakuru avuga ko uwo muntu wari wabategeye ku muhanda yafashe umwana umwe muri abo ufite imyaka 11 amuca umutwe akoresheje umuhoro. Nyakwigendera yigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Richard Niyomwungeri uyobora umurenge wa Gishari yavuze ko abandi bana abagenzi ba nyakwigendera bahise biruka ndetse abaturage bakaza kugera ahabereye ubugizi bwa nabi bagasanga uyu mwana yamaze kwicwa. Ati basanze hasigaye igihimba gusa, twaraye tumushakisha n'inzego z'umutekano turaheba, n'ubu turacyashakisha. Uyu muyobozi wihanganishije umuryango w'uyu mwana avuga ko inzego zishinzwe iperereza zahise zitangira ndetse hagendewe ku makuru yatanzwe n'abana bari kumwe na nyakwigendera hakaba hari abari gukekwa. Inzego kandi ziri gushakisha ikindi gice cy'umubiri wa nyakwigendera kuko ubwo abaturage bahageraga basanze uyu mubiri utariho umutwe. Hasta la vista, Eagle Stamina TV.